कोविड लाइसेट असिबु लायेंग नबा वैक्सीन अमा रशियाना पुथोले हाइना हौखिबा लेबा पोपो नमिता रशियागी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लाउथोखिबा अमदि वैक्सीन असि महाकी मचानुपी अमदसु सिजिनबा हौख्रे हाइना फोंदोखिबा वाफम अदुदा मालेमगी तोंगान तोंगान बा सिंगदा लैरिबा साइंटिस्ट सिंगना नुंगनांगबा फोंदोरकले स्पुतनिक 5 हाइना मिंथोनबा कोविड-19 लायेंग नबा पुथोलिबा वैक्सीन असि लाखबा अक्टोबर था सिदगी हौना मसिंग यामना पुथोक्तुना मालेमगी मियामदा फंगनबा हौरगनी मरुओइना फ्रंटलाइन वर्कर सिंगदा हाना खुदोंचाबा पीनबा होनागनी हाइना फोंखिबा लैरिबनी अदुबो वैक्सीन असिबु पुथोपगी थबक थौरमसिंग पाइखतपदा टेस्ट मखल क्या पंदुना लैबा अमदि वैक्सीन असिना लाइचत असिबु फानबा ngamle हाइबगी चपचाबा साइंटिफिक ओइबा खुदम चांगदम मतिक चाना उथोक्तबा असिना मालेमगी साइंटिस्ट सिंगना नुंगनांगबा फोंदोकनरकलिबनी हिरमसिगी मतंग पुणेदा लेबा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की इम्यूनोलॉजिस्ट बिनीता बालना हाई वैक्सीन असि पुथोकपगी क्लिनिकल ट्रायल फेज की डेटा ना सिंगबा मतिक चाना मियामदा उत्रिबा मखैदी वैक्सीन असिना कोविड-19 थेंगनाबा ngamgani हाइबसि थाजाबा ngamdri मसिगिसु मथक्ता चाहि असि जुन थादगी अगस्त फावबगी तेलबा मतम असिदा वैक्सीन अमगी क्लिनिकल ट्रायल सिंगी फेज पुनो लोसिनबा हाइबसि ओइथोकदबा नते हाइकी US ता लेबा माउंट सिनाई इकान स्कूल ऑफ मेडिसिन की प्रोफेसर फ्लोरे कमर ना हाई रशियाना नौना पुथोकले हाइरिबा वैक्सीन असिना लाइसत असिबु थेंगनबा ngamle हाइरिबा वाफम असि कया यामना चुमनो हाइबदु कुपना येंगसिनबा मथौ ताई वैक्सीन असि क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 तौद्रिबा मरमना मियोइबगी हक्चांगदा कया यामना सोगनबगे हाइबा फावबा खंगबा ngamdri मखोइना पाइखलिबा खोंथांग असिना लमदम अदुगी हेल्थ वर्कर सिंगबु खुदोंग थीबा थोलकपा याबगी फिबम अमदा लेहले हाइकी क्रमरना फोंदोकलि वाफम असिदा इंडिया की इम्यूनोलॉजिस्ट सैत्यजित रत्नानसु सौगलकलि न्यू दिल्ली दा लेबा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजिस्ट की इम्यूनोलॉजिस्ट सैत्यजित मखा ताना हाई रशिया की खोंथांग असिना वायरस असिबु थेंगनाबा वैक्सीन अमा पुथोकपगी थबक असिदा खुमांग चाउसिले हाइबदि याई अदुबु वैक्सीन असि मसिंग यामना पुथोक्तुना मालेमगी मियामदा सिजिननाबा फिरेप लौबदि अरानबा ओइगनी वैक्सीन अमा पुथोकबा हाइबसिदा फेस मखल क्या थोकना टेस्ट तौगदबा लैरी अहानबो इना मियोइबा नतबा अतै अतोप जीवसिंगदा हाना चांगयेंग तौगदबनी हाइरी फेज अहुम सिदा वैक्सीन असिना करिगुमा माइ पांगलकपा तारगसु मखा ताना थिजिनगदबा कया अमसु लैरी हाइरिबा वैक्सीन असि मालेमगी मियोइ खुदिमक्ता सिनबा यारगद्रा हाइबना सिंगबा कुपना येंगसिनबसु मथौ तारी अदुबो हाइरिबा पुनमक असि कांथोक्तुना ह्यूमन ट्रायल की फेज 2 फावबदा माइ पाकलबा वैक्सीन अमबु लाइसेट असि लायेंगबदा सिननबा पाकसना पुथोकपा हाइबसि अरानबा खोंथांग ओइगनी हाइरी तिरुवनंतपुरम राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर ई श्री कुमार नसु वाफम सौगलगली अतोप पावमना कोविड-19 मियोय अमा लैखिदबादु रिम्स की टेक्नीशियन ना सेक्शनदबदगिनी लूप तरु ngarang ayung pung 8 makhairom taba matamda rims to covid-19 na maram oiraga mayang imphal dagi miyoy ama laikidaba du rims ki covid isolation wat na mathau tawriba technician aduna section daba mathau ningthi na pangthok tabadagi thokpani haina mahiroi loop taruk na hairi mahiroi loop taruk AIMS MSU desam KSA MSF amasung sukna punna thadorok pasero lamana hai thawung adu akan mamong da condemn tawi COVID-19 ye laina laisat asigidamak thauna phana mayok nariba health worker singbo asigumba mathau ningthina tawgani khangdaba miyoi sing asina mangthok halle serol asina hai ngarang ayu pung manga rom tanpu matamda anaba duna khangbada wabagi mawongda onna thoina khangakpadagi karino haina laikhidraba patient aduga laiminaba atopa patient singna yenglubada oxygen phangdabadagi ni haina khangba ngamki amadi atopa oxygen chinnabagi damak duty tarba technician adu thiba phangthide amadi telephone tawbudasu receive tawkhide असिगुम्बा लैखिद्रबा मियोय असिदा मतम चाना ऑक्सीजन सप्लाई पिबिरमलबदी महाकी पुंसी कलंबसु याबनी असिगुमना मतम चाना ऑक्सीजन सप्लाई तौबिदबा अमदी पेशेंट मथौ तारकपा मतमदा मतम मतमगी ओइबा मथौ तौरिबा टेक्नीशियन सिंग लैरमदबगी थौंग असि ममांगदसु थोखरबनी ओइरकलिबा फिबम असि मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना खुतक तमियेंग चंगबिनबा अमदी मतम मदुदा ड्यूटी ताखिबा स्टाफ सिंगी बथकदा अकन बथबक रिम्स की अथॉरिटी ना लौखत पिनबा महिरोय लुप तरुकी माइकेदगी अपील तौरगली अमरोमदा मणिपुर दा लेरिबा पब्लिक अमदी प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा कोविड-19 नतबा अतोप इमरजेंसी की लाइना सिंग लाइंग बिदबदगी थोरलिबा मिसिमिना सिंग असिसु महिरोय लुप तरुकना हकथेगना येंगसिलगनी कानागुम्बा हॉस्पिटल सिंगना इमरजेंसी की लाइना सिंग येंगबिदबा यावरबदी महिरोय लुप सिंग असिदा पाउ पिबिरकनबसु महिरोय लुप तरुकी सेरोल असिना अपील तौरकली अदुगा अतोप पावमना नागा पीस्टोक की वारोइसिना मणिपुर काइरोय कानामतना मणिपुर थुगाइबा ngamloi CM मणिपुर लेंगाकना चामगा कुनमा पलक सुबा अथौब सिंगी निंगसिंग थौरम पांगथोखरे
नुमित असिगा मरी लेना इम्फाल अमसुंग मसिया कोइबदा लेबाक निंबगी sei saktuna khongchat chatki tungda moirang khomda leiba birti kendrajit ki yatapham hisam yaisam bat amadi konung mamangda leiba thangal general gi saktam kangla utra amasung athoba sing ningsing khubam sahit minerda cm na lusingduna laikatki Manipur Rifles ki contingent amana last post khongduna amadi gun salute piduna ikai khumnaba utke Thaurumaduda Deputy CM Yumnam Joy Kumar, Minister, MLA Singh, State ki DGP, Civil amasung State ki makok thongba officer sing chu saruk yaki. COVID-19 namara boiduna thauram asi miyamdi saruk yakidre. British na makhoi gi mayok ta lan hui haibagi damak kumja 1891 da Birti Kendrajit amasung Thangal General yauna athobu sing phasi tawduna hatkibani. Pongmi sing na hangkiba wahang magi paukum piriduna CM na hai ning tambagi damak thawai kakraba thobu singi thongna lingjen miyam na induna salabadi state asida amato oibagi saktam hena chesin hanba ngamgani leibak ki damak kathokraba makhoi gi thongna lingjen amadi wakhlon adu ngasi gi miron singda laihaningi madugi wakhal dudana manipur gi apunba saktam sagatpa ngamgani athobu singi wakhlon adu tung induna chatminarba matamda ta aikhoi gi thongna lingjen utchi Pongmising na hangkiba atopa wahang amagi paukum piraduna CM na hai Indonaga pistoki waroisin laktringida Manipur miyamgi wakhalo laukigani haibagi thajabalai Manipur gi CSO sing yauna ai isamag yauna unarubada thajabasi pirakibani Indonaga pistoki waroisin puraktingida Manipur miyamgi mot laukigani haibagi thajabalai Indonaga pistoki waroisina Manipur kaigani haibagi mipaingai leite Manipur kairoi kanamatana Manipur thugaiba ngamloi Aduga topa pawmana social media da maram chadana thagat piganu ipsa COVID-19 haiba laina asi miyamna kinaba laina ama oibanina yariba makhai COVID-19 positive oirba miyoi singi maramda masak utuna photo na singba social media da maram chadana thagat pidana ba haijabaga loinana patient singi privacy ngakpi na ba ipsa na miyamda appeal tawragli International Peace and Social Development ipsa gi serola mana hai Malay masih tingbang am dana sandora kiba laina laisat COVID-19 asi Manipur da kham thengna naba hore medical gi lamda khang herba singna local transmission ni haidun lakpadu hojikte health department gi technical expert committee na state lengakta Manipur da community transmission hore haina lauthok pinaba proposal thana ba warip lore haiba wafam ama Manipur da phongba pause singda yaure Serola sinahai Manipur da leiriba mioi amatana COVID-19 dagi ma ileiduna sienba yaba matam natte aikhoi khudimak chap manana thodang longdaba yaroi COVID-19 na kanabusu lemna thaba leite seksil hongdaba mikuptani Manipur gi yumthong khudingda COVID-19 yorkadori basi masi khangna aikhoina COVID-19 ga loinana seksina hingba tamsi aduga atopa pawmana ireibak ki apunba saktamda singnarakpasing amatoina thengnamina bachangi moirang them okendro Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na sinduna BT Rota leba Congress Bhavanda chamagu kunmapalak suba athawu singi ningsing numit pangthokre Thauram masida MPCC gi President Moirang Them Okendro na haiki ireibak iramdam kanna ba honabada thawai na pontha pi khraba athawu singna lauramba thaudang adu ngasigi mirol na kaufam thokte ireibak ki apunbagi saktam da singnara pukhutingmak akhoi amata oina thenamina bachangi Mahakna hai numita de haina riba British ki mayokta ireiba kanyani haiduna nokna phasi gi sagai da ka khiba athobu singi mathona ngasi gi miron na kauthokpa chumde kumja 1981 gi August ki tang 16 da Juvraj Tikendrajit Pauna Barjabasi amadi Thangal General bu phaida bungda phangsi tawduna hatkibani Shirani khanglabasu ireiba ki damak nokna thawai thaduna thambiram labang ngasi gi ningtamba asigi waham thok aikhoina kaupham thokte ngasi su NASN IM gi framework agreement Border pillar da yumthang nariba laibak singna lam khopchilakpa yauna aranba census da yumpham oiraga pangthokka doriba delimitation asina state asida kanglup masel gi oiba mukna ba kaya thokpa yaribani lengak asina micham miyam gi wakat tabi bagi mhutta ngaihak ki oiba political gi khudong chaba lawduna leiriba si ngasi gi mirol na tumina leifam thokte Malemda sandorli ba tamthirba leina laisat COVID-19 na miyoiba khunai da singnarli ba kaya asidasu miyam pullaga thengnabagi mahutta paliba lenga asina makhoigi apamba mongda tongning ba thabak pangthoktuna leire green zone oirambadagi ngasidi double red oiduna miyoi 12 sikhrabani positive oiraba miyoi kaya da machi oiba chinjak piba ngamdri haibagi wathok kaya lagli miron binupi sing layeng pham leitabadagi sibe yawraklaba matam asida lockdown amadi curfew thamjinba khaktana pambai oina sizinnarakli Miyamgi thengnariba awabadi udabagum tawri phibam asina afaba karisu purakloi aikhoi masel punduna apunbagi saktamna singnarakpa khudimang thengna hodrabadi hayengi mirolna akhoibu phajana ubiroi haina bahakna makhatana phongdokhi Thauram aduda CLP gi leader hanagi CM Okram Ibobi
CWC की मेंबर गायखांगम यावना कांग्रेस की कर्मी सिंह सरुक यादुना अथौब सिंह की सक्तम द लैसु कत्तुना इकाई खुमनबा उठ्खी अदुगा अतोप पावना BDF सिंह की आर्म डाउन अमदी पेन डाउन स्ट्राइक मखा चथगिगनी ऑल BDF वेलफेयर एसोसिएशन ngasiga thana numit kun ma pani chupna manipur gi district ta taruk ki BDF singi leader sing amadi central committee gi thopuriba singa loina na manipur da leiriba BDF lising tara ga sukna yankhaina matam kya dagi sarkar da tanduna lagaba BDF singi honorarium matik chana PU tha taram hundoi gi PU amadi regularization tahanbiu loina na police constable amana phangliba pe adugi chada humdra manga PU haiduna manipur sarkar ta tanduna lagba du ngasi phawbo chap chaba response amata phangdana leire मसीना मरम ओइदुना होखिबा जुलाई की तांग तारा तरुक्तगी खुलाई थादोक्तुना पेन डाउन तौदुना लागे BDF सिंगना तालिबा मरम चाबा दाबी सिंग असि सरकारना पिद्रिबा फावबा स्ट्राइक मखा ताना चथगिगनी हाइना ऑल मणिपुर BDF वेलफेयर एसोसिएशन ना प्रेस ता थादरोप सेरोल मना हाइरि सेरोल असना हाइ अगस्त 12 अमसुंग 15 लाखपा सिना मरम ओरगा मणिपुर दा लेरिबा पुलिस ऑफिसर सिंगना ड्यूटी तौनबा बाय नेम थोकपा अमसुंग पोस्ट कमांडर सिंगना ड्यूटी तौनबा थ्रिदल तौबा असि यारिबा मखै तौबिगनु हाइरि BDF वेलफेयर एसोसिएशन की माइकैदगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की SP सिंह अमसुंग पोस्ट कमांडर सिंगदा हौजिक चंगसिलिबा खोंजंग असिना मरम ओइरगा तौहनिंगलिबा अदु तौहनबा अकनबा थ्रेट तौबा असि तौबिगनु हाइरि अरोगदा पॉपुलर न्यूज रीडर की वीडियो बयंग बिरिबो खुदिंगमपु थागचरि